Irwanda 250, an independent news platform built on truth, freedom, and professionalism. We are committed to delivering reliable, unbiased information with transparency and integrity. Irwanda 250, The Voice of Truth. Ushobora kwibaza ngo iyo operation ni yihe? Igitondo cyiza cy'umugisha ku bakunzi ba Irwanda, igitondo cyiza cy'umugisha ku bakunzi ba mama 23 tombe puezero tombe. Ese puezero yabimaze kuba tombe? Turi ku murongo wa telefone n'umunyamakuru wacu hagiye kutubwira akantu kandi kubiri kubera hari puezero. Turibuze kuva puezero tujara za mashaki, none harimo kwarabera urugamba rukomeye aho FRDC ishaka kwisubiza agace ka mashaki. Turibuze kuva aho ngaho duhite twinjira kuri Shade Bataye hariya muri Masisi, naho bimeze bite, ibintu byose birakaze kandi bigizute birakomeye. Mbibutse ko hano mashaki nyuma yuko mama 23 yirukanganya abasirikare ba Kigingi, ikirukangana abasirikare ba Mutayomba nyuma yuko irashe Mutayomba, none abashaka kongera kugaba ibitero bikomeye. FARDC rongo yagabye ibitero bikomeye hano za mashaki, izi neza kiribuze kuhisubiza. Mushaki itandukanye na mashaki, ese bitandukaniye ibyo byose? Uri hano kuri Irwanda kugira ngo dutotore akantu ku kandi. Uyu numuze mutatora inyo mukaye twenda guhamagara muze wakazi, ubundi atwapodating ku mirwano iri kubera hari puezero, dore ko amakuru yose ntandi wayasanga yizewe kubijyanye n'ibiri kubera ku rugamba uretse hano kuri Irwanda. Rero turi mu gitondo cya tariki 10 ukwezi no kwa gatandatu umwaka ni 2025, mbyukanya akanyamuneza nyuma ya message ikomeye cyane ugomba no gusubira inyuma ukareba mu kiganiro tumaze gushiraho nonaha live ya za Nyanzare na za Bwito, aho General Sultan Makenga yatumye Gavana Bahati Musanga Elasto aragenda yinjira mu ndiri za FDLR, ari kumwe nande, ari kumwe rwose na Colonel Kazarama, yewe baza no gutanga message ikomeye cyane nyuma yuko bari bavuye muri zo ndiri za FDLR kuzihiga ndetse no kwerekana uburyo bacakira ibyihebe ku mirongo y'imbere ku rugamba. Turibuze rero kuva aho ngaho twinjire noneho mu makuru y'ibanga. Ese nonaha imirwano ko puezero isa ngaho iri kugenda ibatombe, indi mirwano iri mirerekeza he? Nonaha abarundi barimo barasaba amaguru, ikibuno bavuga ati kibuno mpa amaguru, ariko byose babyimwe, barimo bararaswa, ubwongo barimo barabwanarika. Ese wamenye ko hari abacancuro baturutse Colombia bamaze kwinjira hari ya puezero? Ibyo byose turibuze kugira ute, turibuze kwa twabireba. Reka manze ngubwire ko ugomba gukanda like nonaha, ndabigusabye bikuye ku mutima. Like nga kino kiganiro ugisharing inshuti zawe 10, uzibwira ati rwose Irwanda kuzaniye amakuru atari ivumbi. Aho ngaho uraba ugize ute, uraba ugize neza cyane, uraba ushigikiye Irwanda mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Reka manze ngubwire ko ndi kumwe n'umuganga n'umuhatari, arashoboye kandi arashobotse, ni umuhanga avura indwara nyinshi, n'umwizerwa. Mwandikire cyangwa umuhamagare kuri 07 8 64 9 aho ni ku mupaka ozo Rwanda na Kongo hari ya Rusizi ya mbere, cyangwa se kuri 0 ku kamenyetso ko guteranya Prito 243 810 aho ni hariya mu mujyi wa Bukavu hafi neza y'isoko rya Nyawera. Andika ino nimero zanshimira niba ushaka gutunga imirongo ngurukana bumenyi cyangwa se imirongo nkoranyambaga. Andikira 0788 ugure YouTube, ubundi uzanshimira inyuma. Sibyo gusa kandi wakwamamaza kuri Irwanda urebye iyo nimero inyura kuri screen, cyangwa se ukawadushigikira mu bikorwa byacu tunyuramo umunsi ku wundi. Gushigikira Irwanda ni inkunga ikomeye cyane. Murekera tudatinze tube dushaka muzehe wakazi, tuze kureba ngo byifashe bite hariya kuri front line, byifashe bite hariya ku mirongo y'urugamba. Ibintu bigizute, ibintu birakaze kandi ibintu birakomeye. Niyo mpamvu muzehe wakazi abagomba kugira ute, abagomba kutwapodatinga kubiri kubera hariya ku mirongo y'urugamba. Muzehe wakazi waramutse neza? Muzehe Turinyo. Amakuru yaramutse. Amakuru meza cyane ariko. Ko ndi kumva nta courage ufite. Bakurashe.
bagukubise kompura aho wibereye mu buriri. oya abondi ni kure ya hariya ntabwo byakunda nta kintu bantwara. Hanjye nari nibajije uburyo uvuye aho turi kumwe ukabugeze hariya cyangwa bakurashe mu bitekerezo. ahubwo kubera amakumbe buramba numva nasubirayo. Urakumbuye bwana General Kinyogote? cyane Bwana General Kinyogote, amakuru ni menshi aramutse cyane, ariko ndagira ngo duhere hariya mwabira bice bya Karingi, Bidegu ndetse na za Mikenge hagabwe ibitero bikomeye bikaza no kumara abaturage. Duhite twinjira kuri Puezero bivugwa ko ishobora kuba yamaze kugenda ibatombe ibice byinshi bitandukanye bya Puezero, nyuma yuko ku munsi w'ejo twabagejejeho ko FRDC ingabo z'abarundi barimo barahungisha ibikoresho. Volontaire messieurs. uravuga Mikenge ndetse na Minembwe se twaraho duhera? Yega aho niho tugiye guhera, ariko urasinziriye. oya humura nta kibazo. Okay, Volontaire messieurs. aha rero za Minembwe ndetse na Mikenge Yego. nyuma yuko ku munsi w'ejo bakubitiwe ahareba Inzega, hanyuma ariko ubungubu bikigezweho ngo bitabaje noneho abacanshuro ba Colombia ngo baze barebe cyo hari icyo babafasha. Yego. urumva ingabo z'abarundi zarananiwe, Yego. Wazalendo ndetse na FARDC nabo barananirwa. ubu rero igikurikiyeho ingabo cyangwa se abacanshuro ba Colombia ngo nibo bitabajwe mu by'ukuri. banyumva? Ndimo ndakumva, shiramo agakuraje, ndimo ndakumva cyane. ngo nibo bitabajwe, ubwo rero bategerejwe hariya kugira ngo barebe ko hari icyo babasova, ariko nubwo bigoye kubera yuko intare za Sarambwe ndetse na Twirwaneho nabo babafatiye ibyemezo. Yego, abo bacanshuro ndakeka ko kuba bagiye kuza wenda ari izindi imbaraga zitabajwe z'abandi bacanshuro, wenda bafite strategie technique ku rugamba, ariko ngibaza ngo abambere baje ko ntacyo bakoze, bano hari ikindi bazanya hari gikomeye kuri imirongo y'urugamba ku buryo baza kwisubiza ibice bambuwe, dore ko bahise hafatwa na Puezero. Puezero turayigeraho mu kanya kabisa mu bice aho bya Puezero ndetse n'utundi duce tuhakikije nka Rwitsampuku. ariko abacanshuro nk'uko wabivuze ubundi bari baherereye aho bita ngo ni za Karemi. Yego. ubwo rero Karemi ni ahantu ubona ko ari indiri y'abacanshuro benshi baza bahita bajya, sinzi ibanga hafite, ni ahantu haragera ariko ntegerezwa kuzahagera nkareba. Hariya narahageze rero, mbwira ngo ubwire uko hameze. Ubundi Karemi iri mu ntara ya Tanganyika. Yego. Uribuka cyagiyemo 23 ifata Uvira ko hariya nari mpari 5-5. cyane. Rero nariyongoje nikubitiramo ikigofero kigera mu maso, mfata motari turagenda tugera Karemi. Ariko Karemi hari hamaze kurasigwa drone ya FRDC. Anariko n'ubwato bwa 23 bwatemberaga hafi y'ibyo bice nabwo bwari bumaze kuraswa. Yego. Nagenda ndavuga ati rero hano reka amatembere. Urabizi ikiyo nkuru benshi bavugaga ngo ni abapadiri, n'ubwato bw'abapadiri bwarashwe, ariko nanjye ndagenda mvuguruza ibyo bintu mabwira ko ari ubwato bwa 23 bwarashiwe hariya muri Tanganyika. Ibyo bintu ndabyibuka nk'ibyabaye ejo. Hari na benshi twabipfuye barangije barambwira ngo ndimo ndatangaza amakuru y'intare, ariko icyo tubereyeho no gutangaza ukuri tudafasha uruhande, nubwo turi intare ariko nta gikibi cyatuba ngo tunanirwe kukivuga. Dore ko icyo twatumwe n'abakunzi ba Rwanda no kubazanira ya nkuru itarakoze ibirenge hasi, ibe nziza ibe mbi, iyo nkuru yose turatugomba kugira ute kuyizana. Cyane ko barimo no guhwitura kugira ngo
ibizakurikiraho bizaba ari byiza kurusha. yego. Ubwo rero nyuma y'uko mpageze aho ngaho nasanze koko kuba FRDC yitabaza uwize yirapura n'umuhanga, hariya hahuriyeho inzira nyinshi z'amazi, haba ituruka Tanzania, haba ituruka mu gihugu cy'u Burundi, bose baraza bakinjira hariya kuri Port do Karemi. Yego. Rero urumva ko n'abaturutse za Uvira iyo bakoresheje imodoka ari kwagera n'isaha, iyo bakoresheje uriya mupaka wa Gatumba baturutse mu gihugu cy'u Burundi nabo kwagera biroroha, kandi ikindi afite ikibuga cy'indege. Nubwo mu minsi yashize kumanura indege hariya Karemi bitakundaga, ariko none abisigaye bikunda bitewe nuko FRDC yari maranye igihe kinini Puezero za Bibogobogo, aho ngaho hatumaga barushaho kurinda kira kibuga cy'indege cya Karemi. Rero kuba hagera abacancuro cyangwa se hagera ibindi bikoresho byinshi mu buryo bwinshi butandukanye, nta kibazo kirimo, ahubwo kuko n'ubundi ni inzira, ntago ari ukuvuga ngo ni indiri yabo, ahubwo ni icumbi ryabo. Hariya niho bategura n'urugamba rwose ruberara mu misozi miremire ya Minembwe. Ubundi uramutse ukuyeho kira kigo cya Karemi waba ubateye ubwoba ko ntago bazongera gukoresha inzira y'amazi iyo ari yo yose yera yirabura bisanga mu abira bice bitandukanye, yewe waba ufunze n'inzira yerekeza Baraka inyuze mu mazi. Ubwo urumva ko ari ahantu hari strategique ku ngabo za FARDC ndetse n'abarundi. Yego, ni umutima w'ingenzi cyane mu gutegura urugamba rubera haraza Puezero ndetse na Pretoria mu Minembwe ndetse n'ahandi. Ubwo rero reka dutegereze abacashuro b'Abanyakolombia icyo bazakora. Yego. Ariko mu by'ukuri nta kintu umuntu abijeje, kubera yuko yaba Blackwater y'Abanyamerika yarananiwe, yaba Ukraine barananiwe, abagabo bakomokaga hariya muri biriya bihugu byo ku mugabane w'i Burayi bose barananiwe, ngira ngo twarababonye banyura hano za Goma bubitse umutwe. Ubwo rero nabo nibaze bikoze hariya, ariko ikitegerejwe cyane n'ubundi nuko ntacyo bazageraho. Duhitira dusimbukira Puezero ngo bimeze biti? Puezero rero ejo uribuka nkubwira nti aduyi ndabona amaherezi izayamanika. Yego. Nkubwira nti amakuru mfite nuko intambara igiye kurota Puezero ndetse no muri utu duce tuhakikije n'ubundi zagwitsa nkuko n'ahandi. Ndakubwira nta makuru mfite nuko iyi miserebende igiye kugoterwa hariya. Yego. Makuru rero burya nari nyafite, ntabwo nari ndi kubivuga ndi gushwagisha cyangwa ndi kubirota. Yego. Ubu rero amakuru ahari nizeye 100% nuko abagera kuri 43 bari bamaze kugoterwa muri ririya shyamba. Ubwo rero ntabwo 100% Puezero iravamo. Yego. Ariko amakuru ahari rwose mu masaha make Tombe. Urugamba ruri hariya Puezero ruri buze gusobanura iki ku ruhande rwa mama 23, ruri buze gusobanura iki kuri FRDC? Niba koko gwitsa nkuko hari imirwano nkuko turimo turabibona, kandi gwitsa nkuko ni hafi cyane, niba Puezero guhungisha ibifaru byarabaye, ndetse ngiye ku makuru mfite ngo igice kimwe cya Puezero cyamaze kwa Tombe. Nubwo Puezero yose taraba Tombe, ngari iki gice kimwe cya Puezero cyamaze kuba Tombe. Yego, niyo mpamvu nkubwiye ko ntago biraba 100%. Ariko mu gihe gito urumva iyo bitaraba 100% afite igice gitoya. Yego. Ariko rwose mu gihe gito nanjye amakuru mfite nuko Puezero yose iraba yamaze kuvamo. Yego. Ariko tukaba twari tubyiteze nkuko nabivugaga ejo
nabivugaga, ariko mu by'ukuri impamvu twari tubyiteze ni ukubera yuko Puezero naho ni ahantu h'ingenzi kuri Twirwaneho ndetse na 23, kubera yuko ni ahantu hari wasangaga FARDC ishaka mu by'ukuri naho kuhagenzura kugira ngo ibe yakwigarurira muri biriya bice byose. Arega Puezero wivuga ngo ni ahantu ngo h'ingenzi, ahubwo ni umutima. Sinzi ko kanuni burimo urakumva neza. Puezero kumva cyane kuba ifitwe na FARDC bibangamiye cyane bikomeye mu 23. Uko uramutse ufite Puezero ubu kontrolora ahantu henshi. yego Hari très stratégique ku mirongo y'imbere ku rugamba. None ko ufite Puezero ukagira za gwitsa nkuku, ukagira za mikenke, ukagira amayigo ugafata za Bitego, ugafata za Ndondo, za Kirogorogo, za Kirogorogo ni perezida w'u Burundi gatsindwe. oya agace hariya ngo bitire Kirogorogo, Oya bakita Bibogobogo. ni Bibogobogo. Aba duce twa hariya Yego. hari ukuntu tuya tunshanga. Ni Bibogobogo da. Nta gace bita Bibogobogo, ntago ari Kirogorogo. Ni Bibogobogo rwose nibyo urakoze kumusora. Rero urumva ko yego uriya duce twose ngire ngo intambara yarimbanyije. Ariko ngiye mbona nta masaha menshi bari buyimaremo. Bari bumare muri Puezero cyane. Ndavuga izo FARDC ndetse na Wazalendo. Yego. Kubera yuko biragaragara ko imbaraga bafite ari nkeya ugereranyije n'iza 23 ndetse na Twirwaneho. Arega ikintu cyakabaye kibagumisha Puezero cyamaze kwava, kuko birabifaru niba babihungishije bagahungisha ziramuna zirasiba bombe by'imizinga, kandi ingabo z'abarundi zikaba zizwiho gusheringa cyane. Urumva nta turufu nimwe bafite ibarengera kuri iyi mirongo y'imbere ku rugamba. Undi si uko bararwana n'iki nimba ibyo bari batsimbaraho ko ari byo bari bafitiye igishyika byo kuvuga ngo Twirwaneho yabifata. Imba bamaze kubihungisha ngira ngo nabigisigaye no guhunga. Buryo uhungishije iby'agaciro nawe uri mu nzira igenda, uri mu nzira yirukanga cyane rwose. Yes, tuve aho rero Puezero. Ariko bro, amakuru ansanze hano Puezero ngo habe FARDC habe 23, habe Twirwaneho, habe Wazalendo, habe P5. Nyuma yuko bakozanyijeho ngo bashaka kwigarurira bino bice, iyi Puezero ngo barimo barayigwaniramo muhenerezo. Ngo noneho ngo umucancuro ngo wamanutse hano ngateye ubwoba ku rwego rwo hejuru. Yego. Mu bantu ushyiramo ntuyishyiremo kubera iki kandi hano ku rugamba yakaniye? oya P5 ni nk'igikonoshwa kirimo busa nta kintu kirimo. Kubera ko wabonye n'umuyobozi wayo nawe aho aherereye mu cyo twita mucyo yisi shyaka ntago bimeze neza, bari gusubiranamo. Kayumba Nyamwasa muri RNS ngo bamumereye nabi, ngo barimo baramubwira ati Gafini mafi byo watubwiye ngo uzakora byarakunaniye, ahubwo uri muri amafaranga yacu wayajyanye mu rugamba rukomeye, ugategura inama zitarangira mu gihugu cy'u Burundi, aturadusubiza amafaranga yacu ko byagenda kose. Ikintu kijyanye n'ubukene buri kuvuza ubuhara mu nzu ya Kayumba Nyamwasa. Urumva rero ntago umuntu yaba ari guhangana n'ibyo bibazo bi financial. Ngabo yatumye bamwizere kandi mu byo bashimushinja harimo no kurya amafaranga. Yego. Ubwo rero P5 yo ngira ngo wabishyize ku ruhande kuko nayo nyirayo ntiyibereyeho. Ari hatariho. Ari hatariho. Babyita gusita sita.
hanyuma ubwo aho ngaho ugahita ukuramo na FDNB nabo bifitiye ngo inzara n'inyota. Ubwo hahita hasigara Wazalendo ndetse na FARDC yewe na FDLR. ariko wibuke ko hari Puezero andi makuru ahari ngo niko batayo ikomeye cyane muri Hibu ngo nayo yamaze kohereza y'abakomando bitoje neza ngo bazi gukoresha imbunda zabamudahusha ku rugamba. Ngiye batayo ngo batayo ikomeye cyane ngo muri Hibu ngo niyo ari batayo ya kabiri yamaze koherezaho ngo abasirikare bakomeye. none se abo si bamwe bahunze ari benshi cyane hakurya y'umupaka? Abo ni babandi nyine bari barahungiye mu gihugu cy'u Burundi ngo bari baragiye gufata training ngo z'abantuza z'abacancuro. Bariya ni abanyabwoba. Nta kintu na kimwe bakora, ahubwo ubona ko hari ikintu tuhiteze. Hari gukorwa icyo bita gusaza imigeri. Yego. Ariko mu by'ukuri nabo barabizi ko hariya Puezero atarahaba. Ariko hari ukuntu umuntu ajya gupfa agasaza imigeri kugira ngo ubone ko ariho. Yego. Ariko mu by'ukuri umuntu yamaze kunoboka. Ubwo ushatse kuvuga ko bari gusamba? Ni icyo ngicyo mbaye kuri. Ubu mpaya ngahe? Ubu mpaya ngahe? Aba ariyo yose ni abanyaguhanya umutima mwiza. N'igiceri cy'ijana se? Ikiri cyane se ntabwo cyakozwe. Cyarakozwe ariko ntikibara. Kirabara. Ibaze muri iki gitondo kuri iyi saa turiho ya saa 11 n'ibindi minota ajya kubona ngabona rwose upfupfunyuyemo agaceri k'ijana. Kanjye ko kaba karimo n'umugisha se. Akawe? Numva kawe kaba kabangamyera. Shobora kukaguha ugasanga kakubyara ibindi byiza byinshi. Rwose ako kajana ndagakeneye ukohereze n'ubundi ndi mu bukene buteye ubwoba. Ntabangiza amahirwe niyo mafaranga naba mbonye muri iki gitondo aturutse mu menyo ya Rubamba. Nshatse kuvuga ko ndi Rubamba. Rero bwana muzee wa kazi, reka duhite twinjira muri Masisi. Imirwano yo irakomeye kandi irakomeje, aho ngo force za FARDC ngo zazanye imbaraga zikomeye cyane ziri kumwe na Hibu, ngo bari kumwe na Wazalendo, ngo bashaka kano gace ka Mashaki uko byagenda kose ngo barashaka kugatsindira. Aka gace rero narengeye kukakubazaho. Ngiye kubaza Imashaki mu by'ukuri hariya. Ubundi ifite iyihe strategy hariya muri Masisi, kubera yuko urabona ko ngo hari kubera icyo bita isibaniro hariya Mashaki rero. Na ahantu navuga ko ntacyo hamaze nta n'icyo hatwaye. Ntacyo hakiza ntacyo hica. Yego. Ariko ni inzira ikomeye cyane ushobora gutakaza ukazarira byiteka ryose. Yego. Kuko hariya Mashaki ni ahantu ushobora gutakaza bagahita bakorera indiri ikomeye cyane ya FDLR, ku buryo weho ubwo kugira uzabashe kwigarura kano gace kitwa Mashaki byaza kugora cyane. Yuvuye Mashaki uragenda ugahita wigarura kandi gasozi kari très stratégique ku rugamba. Urumva Mashaki nitegura ako gasozi, nitegura iyo quartier ishobora gutuma ukubita haduyi kandi ukamukubita aze tanka, ukamukubita ku kiguzi cyari cyo cyose, ukamukubita utamubabariye kandi aho ari hose ukagira ute ukamusanga. Ro yino Mashaki kuba nonaha irimo imirwano kandi noneho ikaba irimo imirwano ikomeye cyane, numva neza ko ari iki muri make navuga ngo iki ahantu naho utakwirengagiza kugira ngo ubashe gukora umutekano Masisi cyangwa se biriya birombe bya Rubaya. Kugira ubashe ubwo guhereza umutekano kara gace kitwa za Nkokwe,
za nkokwe. yego uba ugomba gushakisha uburyo warinda hano za Mashaki. Mashaki rero itandukanye na Mushaki. Mushaki iri hano hafi ya za Karuba. Mashaki yo urumva kuba wakomeje uri hafi za Nkokwe. Niyo mpamvu rero baba bagomba gukoresha imbaraga zose bafite bakaharinda uko byagenda kose. Kuba ataharinze ntago byakunda. Urabizi ko na Kawere none atuvugana irimo imirwano. Aho naho ni muri gurupoma ya Nkokwe. Aho bita za Kazinga hari kubera imirwano. Aho bita za Bibatama none atuvugana haratuje. Yego. Aho bita za Nyakigano nabonaga FRDC zivuga ko zahageze ntayahageze. Kuko Nyakigano uba watangiye kwinjira mu marembo ya Rubaya ubusigaje nk'ibirometero 10 kugira winjire muri Rubaya. Yego. Aho ngaho ubugize ute uba wikozeho ntacyo muri make nta kintu na kimwe mama 23 nta gishobora kwemera ko baza ngo bageraho baramutse bagezaho baba batubonye imboga mu menyo. Baramutse bagezaho witeje n'utundi tuntu tw'udutero shuma twinshi muri ba baturage bo hejuru ya Rubaya. Abaturage hejuru ya Rubaya nyine urabita abaturage. Sabene igihugu se s'abaturage. Urabita abaturage. Umuturage yishimira gusenya igihugu cye cyangwa arakirinda akacyubaka. Ariko nabo ntiwabakuramo. Ntabwo wabakuramo gusa agenda atunguwe. Yego. Kubera ko ukuntu hariya za Rubaya. Yego. Cyangwa se Masisi hose ishyire muri rusange ku munsi w'ejo. Yego. Ukuntu byari bimeze n'umuvuduko mama 23 yari ifite. Ntago numvaga ko uyu munsi bari bakizurungutana n'utwo tuntu. Yego. Numvaga ko bari guklininga mu by'ukuri. Yego. Kugira ngo babashe kuba basubiza inyuma abanzi muri utwo duce twose. Mu by'ukuri numva ko uyu munsi nta ntambara ibiri Masisi, ariko ubwo yakwedutse kabageze n'uyu munsi uko bashatse kunyihera shore kandaje mbikurikirane menye neza turaza no kubivugaho ku buryo burambuye. Amakuru maze kumenya rero niko muri urugamba ruri kubera hano za Mashaki. Yego. Ngaba koroneri ngo baba bari kwasiga ubuzima ari benshi. Ngaba koroneri ngo hano bamerewe nabi. Atoporokarame bo muri Wazalendo se cyangwa ba FARDC? Ba FARDC arega hariya ngo Hibu yaje yihinduye Wazalendo. None ngo na Special Forces zaje hariya ngo zaje zihinduye Wazalendo. Ngo ariko hariya ngo urugamba rurakomeye rumeze nabi cyane. Adi Muhibu. Ibuse ko bavuga ko ngo baba bafite imyitozo y'Ababiligi n'Abayisiraheli bose. Yego. N'Abafaransa. Bakabaye kuba bafite izindi mbaraga zirenze ku buryo twakabaye kuba tubabona hasi mu birombe. None se uzi ko bano bagabo nta mbaraga bafite barazifite ariko izo bafite nyinshi nizo kwirukanga. Izo ngizo bavugaga. Izo zo barazifite. Sizo je sinzifite. Aho ufite zo kwiruka se? Tekinike yanyu. Ndumva ariyo babatoje cyane ku ikosi kurusha izindi. Babatoje icyo bita kunyaruka. Buriya rero uza amakuru maze kumenya. Bamwe mu basore batwigwaneho basabye afande wabo Sematama. Yego. Nyuma yuko bafashe igikoresho gikomeye. Amubwiye ati rwose afande wadufasha iyi nsinzi tukayisereburira hariya muri Buvira. Basabye kwiyinjirira Buvira ubwabo. Yego. Biragoye.
ati wadufasha tukayisereburira muri Uvira. biragoye Mm. kubera ko impamvu bigoye uko mbitekereza Yego. ambwira nimba atari byo ariko nzi ko ari byo. Mm. Irwaneho ibarizwa mu mutaka wa Alliance Fleuve Congo cyangwa se irimo na 23 nibyo. Za wumve kano kantu ntabwo twigwana ishobora kugwana ngo bayibwire ngo isubire inyuma ngo ibyemere. Na niyo mpamvu hano urugamba rwahagaze ariko hariya rukaba rukihaba. Ntago ari umutaka wa ntagashaka guhabwa amabwiriza na General Sultan Makenga. Ayo barayahabwa nicyo ndi kuvuga. Bona rindi kuyangura kuvuga ngo ntago bemereye ngo gufata Uvira. Baramutse basunitse bagasanga ari wabaha amahoro bamanuka bakahagera. Yego. Ariko urumva byaba ngombwa ko bahabwa umusada n'intare. None so umusada bawuhabwa mu buhe buryo kandi n'ubundi bari kumwe ari bamwe? Aho rantsinze. Aho bari gukubita bafatanyije. Nta zindi imbaraga bakeneye kuko n'ubundi ni bamwe ntibigeze batatana. Ugasanga se ibyo bintu koko bishobora kuba twirwaneho ikamanuka hariya mu mujyi wa Uvira. Nge nibyo nifuza cyane kubwo ngubwo kuri kote yanjye biramutse bibaye na serebura. Kandi na sereburana n'abandi benshi Uvira iramutse ivuyemo ko Uvira na ahantu twaburiye byinshi na ahantu twatakarije byinshi. Ngaho urabizi neza ndabizi kubyibuka cyane. Rero hariya na ahantu dukeneye cyane uko byagenda kose. Cyane kubwo ngubwo byaba ari ugufata ingabo z'abarundi. Yego. Ukazisunikira ku mupaka uzambutsa ubasunika kugenda ubabwira ati musubire mwavuye. Ati mwankora amaraso. Kuko hariya mu mujyi wa Uvira 90% nubwo na FARDC irimo ndetse n'ingabo za Angola nkeya zigiye zihasigaye ariko ubundi ubona ko ingabo z'abarundi zo ziri nyinshi hariya cyane. Ubwo rero General Neva yaba atsinzwe ku nshuro ya kabiri. Baba bamusanze ku nshuro ya kabiri cyane. Bwana Muzee wa Kazi, hari inkuru waba ufite hijya mu burasirazuba bwo hagati? Mu burasirazuba bwo hagati rero inkuru shakisha ngo ndebe nimba ariyo. Ariko byaba byiza nje kwibwira abantu imaze kuba confirm. Rero Bwana Muzee wa Kazi, reka tugushimire cyane, wakoze cyane muri iki kiganiro cya Irwanda cyo muri iki gitondo cya tariki 10 ukwezi n'ukwa gatandatu umwaka 2026. Urakoze cyane kandi nshimire abakunzi ba Irwanda. Umusanzu wabo badahema kutugaragariza. Hanyuma amakuru y'u Rwanda yo nakagaruka n'ubundi turacyabafite amakuru menshi mu gihe kiri imbere. Merci. Irwanda 250, an independent news platform built on truth, freedom, and professionalism. We are committed to delivering reliable, unbiased information with transparency and integrity. Irwanda 250, the voice of truth. Ushobora kwibaza ngo iyo operasiyo ni iyihe?